inti ovvjament bniedem li bi-standard ta' ħafna nies inti suċċess. U forsi ġenituri tiegħek ma tawkx flus u riżorsi u eċetera. Però x'tawk? Ħin. Ħafna ħin. Ġri, il-ġeneri tiegħi ommi literalment id-dedikat l-aqwa żmien ta' ħajjita fil-mara, ommi, minn 20 sa 40, literalment, ħajjita is-sefter u d-dur ma' 3 tfal. L-aqwa żmien, in your 20s and in your 30s. U tatna l-ħin. Dejjem ta' nagħmlu l-homework, nistudjaw, twassalna law, with very, very limited resources. U mister jaħdem xi miljun job biex jipprova jlaħħaq. U kemm jista' jkun jagħtilna. Bittement skjavi tagħna. Ma tawna l-ħin. Imma inti ma tiġix pereżempju skjav tal-e-cabs forsi? 100%. 100%, ġifieri l-ewwel 6 snin tal-e-cabs jien kelli tarbija. U għalhekk jien noqgħod pass lura u naħseb 100,000 darba sakemm jiena nagħmel it-tfal, għax l-att li jkollok it-tfal huwa wieħed mill-iktar atti seri u li tittaħseb fuq ħafna. Biex tagħmilhom faċli. Biex trabbihom u pjuttost divertenti wkoll. Biex imma mbagħad biex traddihom mod totalment differenti. Ġieli tkellem ta' mommok. Ija mela. Ma illum il-ġurnata ommi kienet lakja, ovvjament it-tlieta naħseb kuntenta b'dak li naraw issa tajden nisamlu li tridu issa ħaniprova dak li tlift fl-aqwa żmien ta' ħajti ingawdi issa meta għandek 60 sena. Ma dak iż-żmien hekk kien in-norma. Fit-tmeninijiet, fid-disajnijiet. Il-mara literalment xogħla huwa li fabrika ta' tfal u trabbihom. Meta toqgħod taħseb fuq dak iż-żmien ommok, x'tgħidlek fuq dak iż-żmien? Ma kienx ta' fajr ieħor, ma kellix opportunitajiet. She wasn't living in the information age, she wasn't living in the connected age. Qatt ma sifret, qatt ma esperjenzat. Jekk int ma tesperjenzax, jekk inti m'għandekx informazzjoni, ma tafx qed timmissja. U l-problema tal-lum hija li ħafna nies esperjenzaw kollox. Ma mbagħad l-ironija, in life you can't have everything or you can't have everything at the same time. Għax tispiċċa jack of all trades, master of none. Impossibbli jiena, u di hija diskussjoni li kollha ħafna maħija. Impossibbli li jiena biex xejn tibni business lillum il-ġurnata huwa pjuttost suċċess Malta against all odds għax qed nikkompetu ma' platforms barranin u anke nifhu barra minn Malta. U in this at the same time Umbat irrid ikolli familja, irrid ikolli mara, nirrispetta l-mara, tirrabbi tfal, nagħti il-ħin it-tfal. Huwa technicament impossibbli, you cannot beat the law of time and physics. U dija l-ikbar gidba li beħħonna meta nkunu żgħar. Li hija? Li inti you can be everything. Yeah, fuck that. Hija gidba kbira. Għax fl-aħħar mill-aħħar inti l-ħin huwa ħin. U iktar ma tiddedika ħin għal xi ħaġa, iktar ħassi rispett f'dik il-ħaġa, u iktar ħaddik il-ħaġa ħatkun suċċess, jekk tkun tajjeb fiha. Mela, tlaqna?